Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ko min Diallo Mamadou Mukhtar Diallo Mbappa Jamiu jibinaɗo ka district Jamiu sous-préfecture Telire préfecture Mali région administrative Labe d'origine Labe Ɗeppere. Mi ara ɗo mi hiwro on foppu mon onon jama lagine on no didoriɗon non duhiɗo e suddiɗo paykon e mawɗo. Mi hiwro mokobaɓe tedduɓe jeeyaɓe e nder lagine ɓen fof e kala kadi kaɓe woniri e nder aduna o ɗum kadi ko duhiɓe e suddiɓe. Mi hiwro sukaɓe jeeyaɓe e nder lagine ɓen fof duhiɗo e suddiɗo. Mi anda si tawi woni fof heɗike o message ɓe musidɓe men ɓe mi ɗibbi ɗo e hoore photo mum miɗo tañƴini ko jeyiraɓe kankan ko inde maɓɓe nde woni mi hendaki taw sina ɗum mi wowlayno inde maɓɓe nden mawɓe men ko sifa ɓeeɗo mawɓe woni ko faala ɗen e nder lagine Konakiri. Ko sifa ɓeeɗo kadi mokobaɓe tedduɓe faala ɗen e nder lagine Konakiri. Sabandema non honɗum kala nanɗo ko ɓeeɗo yewti kon ka vidéo maɓɓe ko ɗum ɗo woni yewtereji ɗaɓɓaɗi ɗin e nder leydi men ɗin. Ka nder vidéo maɓɓe ɓe holli wondema force vive on ko wiyete kon force vive kaka civil on sendikaɓe ɓen e jama on fop kala ko tawatara politicien ɓe ɓen économiste ɓe ɓen kala jama jeeyaɓe e nder lagine ɓen duhiɓe suddiɓe fayɓe e mawɓe ka hawtodiri ɗon ko ɗum ɗo wiyete force vive. Ko ɓen ɗo woni ko nodditi manifestation on janngo 6 janvier 2025. ɓeeɗo musidɓe men noon ɓe holli wondema wonɓe ɓen e yawde sora e ley ɗenɗe jama on maɗum e ley konnguɗi jama on maɗum wonda e gouvernement CNRD ancien gouvernement CNRD on par ce que ko ma noddiren ɓe noon ko ɓe ancien gouvernement wonaɓe gouvernement hannde kadi hiɓe jatti noon jullere men nden ka laamu ngu woni ɗon hiɓe jatti jullere nden jooɗi wayri hiɓe jogii pinka hiɓe jogii sarde kombaje hiɓe hulɓini yimɓe ɓen hiɓe jatti jullere nden ka laamu hiɓe jooɗi. Kono force vive Guinée on no ɓeeɗo mawɓe men no ɓe holliri noon force vive on ko ɗum woni lagine Konakiri. Lagine Konakiri yaltay woni si Allahu laamiɗon jaɓi no ɓe holliri noon lagine Konakiri yaltay woni e affaire leƴƴi yaagal. Lagine Konakiri wonay lagine Konakiri mo force vive tawatara si lagine Konakiri noddama si sukaɓe noddama ko sukaɓe lagine Konakiri ɓen fof nodda, si mawɓe noddama ko fof nototo, si sonnaɓe noddama hay goto ala wiwgol ko oɗo ko pullo ma ko soso ma ko kisi ma ko tomo ma ko nalu ma ko baga ma ko landuma sabandema lorra ko lagine ko rondi kon ko foppu wondi e lorra kan. No woodi noon woɓɓe ɓe ala e jaɓude arde tawta yimɓe wakkiliɓe ɓen fii no heɓire liberté e nder leydi men ndin ɗum no woodi e wi'ata ɓen no ɓuri ɗuɗude wakkiliɓe ɓen kono noon ɓen hino tampini wakkiliɓe ɓen sabandema ɓen ɗon jaɓaali ɓeydande wakkiliɓe ɓen doole fiino ɓe foolira ayɓe men ɓen. Ɗum woni wonɓe laamade en ɓen lagine tatara ko ɓe woni en e laamorade ko fii sendugol leƴƴi ɗin waɗa leƴƴi yaagal waɗa koto e konnago wisude hasadu jonna ngeenaariji fii tun kamɓe yo ɓe heɓu jawle ɓe mooɓa jawle ɓe naɓa kala ka ɓe faalira e nder aduna on ɓe nokka jaman men ɓe nokka kanŋeje men ɗen ɓe nokka boksite men on ɓe nokka iraniyam men on wona laawi ɓe waɗata wona ndiyam woodi wona kuura woodi wona pottal woodi wona nafa hay hunde jogi ɗen si wona lorra.
lorra ko ɗum woni ko ɓeeɗo wonɓe laamade lagine gila 1958 ha hewti fewn ɗo ko ɗum woni ko ɓe jokki. En aroyay noon ley ɗo e vidéo goɗɗo goo mo mawɓe men kadi woɓɓe goo mawɓe men tedduɓe kadi waɗoɓe hutuba juma feƴƴuɗo ɗo on ɓe hutibiri ko honɗum woni ko lanɗo haani wadde e nder leydi. En aroyay ɗum ɗon ka deuxiéme ka lefol ɗimmol. En aroyay ka lefol tammol fiiɓe faalaɓe wayri on andi ɓeeɗo ayɓe men hiɓe anniyi noone ko wona e waɗede kon koɓe darto fi contre mum ɗum woni ɓe wonɓe laamade lagine ancien gouvernement CNRD o. joni noon en aray yewten fii ɗum faaminen jama on min andina on kadi wondema heɗitoɗon moƴƴa vidéo mo ɓeeɗo mawɓe yewti on koye français woni ko ɓe yewti wattama e audio ji ko woni min mi hendaki taw audio tawatara mi wawa jindinde audio mi hendaki mo taw kono wattama e audio ji yewtere ko ɓeeɗo yewti kon wattede kadi e audio ji waweteɗi jindinede ma ɗum e vidéo ji waweteɗi jindinede sabandema min heccanki mi naɓuno heccanki jemma o jemma feƴƴuɗo hanki mi naɓuno nokkeli ɗuɗuɗi e groupe ji ɗuɗuɗi e privé ji seeɗaji fiyo jama on humpito ɗum ko ɓeeɗo yewti kon e ɓeɓe mi yaltinoyta photo mum kadi ley ɗo ko ɓen ɗon kadi yewti ko waɗoɓe ɓen hutuba on e aljuma feƴƴude. En andi noon ɓeɗo ɗo noon ko ɓe yewti kon ko e nder janvier on ɗo woni ko ɓe yewti haray ko en ɓeydu wakkilade wonɓe wi'ude ɓen wondema ko sukaɓe ɓen hana jonnede laamu ngun on faayi Mouradu Molanadu on faayali ko wi'uɗon kon sukaɓen no hani laamade ɗon on faayali kono faayere mon nden koko wonɗon e faamintinande yimɓe ɓen kon ko wayru Cellou Dalein Diallo o woni mawɗo ko ɗum haɗi yimɓe ɓen forsa fiino o laamoro ɗon on hawrital ɗon on wowlali gonga. Cellou Dalein Diallo ko o jooɗoto ka jullere fii laamagol ka IFDC hari ko o zen ko ka sukaɓe o kontano ko Ba Mamadou waɗatamo ɗon on yejjiti kadi wondema ɓe wonɓe puusude on inna wondema ko yo waɗe congrès ko yo waɗi ɗum ɗo ko waɗi ɗum ɗo ko waɗe ko yo vote ko laabijelu nanɗon RPG on ko laabijelu nanɗon RPG on no waɗi élection fi sanjugol Alpha Condé ma fi goɗɗo wona contre Alpha Condé laabijelu sabandema ono yimɓe ɓen ɓe wowlay yimɓe ɓe wowlay façon wowlanteɗi ɗin fopp façon wowleteɗi ɗin fopp kono fodde ma ɓe hoosali ko tawata hara hanaka wowlede kon on jaɓata faamude par ce que o yiɗa ko wi'ete kon heewɓe ɓe jaɓata wowlanede ɓen ɓe faalaka yen heɓu sutura hakkundeji men tatara no woodi ko wawete yewtude faamodiren hara ɗum jarahi ɗe wirtito fow tatara hay hunde ala ko accuɗen mi meeɗa nande gilandema Alpha Condé woni hoore parti on ɗum ko duuɓi 50 e duuɓi nayyi joni duuɓi 50 e duuɓi nayyi 54 ans gila Alpha Condé woni hoore parti RPG on mi meeɗa nande hay ñalande wotere maninkajo ma sosojo ma ɗum kisijo ma tomajo ma pullo ma bersejo ma nalu wonɗo ka RPG arɗo forsi inna ko matun élection waɗe wayri Alpha Condé no faalayo démocratie jooɗo lagine ɗon kañum kadi ko ma wotane ko wayri Cellou Dalein Diallo ko pullo ko wayri Cellou Dalein Diallo ko Cellou Dalein Diallo ko wayri ayɓe men ɓen faalaka yo pullo laamo ko wayri ayɓe men ɓen faalaka yo Cellou Dalein Diallo laamo woɓɓe gono sikkude ko Cellou Dalein Diallo woni ko Agnam kono ɓen ɓe anda wondema ɓe wonɓe laamade ɗe claw wonɓe laamade ɓen ko pullo woni ɓe faalaka e jooɗo ka jullere ko ɗum waɗi si ɓe puusa ɓe wayri tun ɓe ronki façon ji ɗin fof no ɓe bonnira IFDC ko ɗum woni puusugol sifa usu falima en waaɓe no ɓe wayi e bandi salteji goɗɗi goo no tawtidiri e maɓɓe ɓe inna wondema ko matun élection waɗe ko matun élection waɗe ko tawatara waɗali ka parti Sidia Touré waɗali ka parti Ba Ousmane
waɗali ka parti Bawuri, waɗali ka parti hay goto, waɗali ka parti RPG, waɗali ka parti Ousmani Kaba. ɓen ɗon fopp no jogii partiji ananta hay goto e wonɓe e ɗin partiji ɗon no wi'a wondema ko matum élection waɗe ton e président on waɗe donnaire ma ɗum o waɗe jonnaire donnaire ma jonnaire mi anda kon ɗum ko yaka seede me'en e angal pinal me'en ko yaka seede men e angal faamu men ko yaka seede men e angal rentagol men ko yaka seede men e angal jaɓugol goonga ko yaka seede men e angal hutorgol ko haani hutorde si tawi woni allahu taguɗo on kanko taguɗo en on o itti ka o mari ton o addani en doole o okki en neɗɗo mo tawatara adna on fof no faala sifa oɗo ka mu'um no faala sifa oɗo yo heɓo ka leydi mum no faala sifa oɗo yo heɓo ka leñol mum no faala sifa oɗo yo heɓo e nokkeli ɗin ɗi fof tawi woni enen ko on ɗo welsindoto ɗen haa ayɓe men ɓen puusa en haa bonnen eɓɓoreji ɗi on ɗon eɓɓi ɗin hara o hewtinanaali en ɗi ka o haani ɗi hewtinde ɗon hara hiɗen yalta kadi hiɗen faamintina hiɗen fini ma hiɗen faami ma hiɗen jogii feere ma hiɗen jogii gande haray min mi faamaali ɗen gande ɗe jogi ɗen ma ɗin faamuɗi jogi ɗen ma ɗum ɗin jokkereji enɗan ɗi jogi ɗen ma ɗin yurmodiralji ɗi jogi ɗen si tawi woni enen si Allah okki en neɗɗo kelɗuɗo koyen tawe e gusayɓe on ɗon ɓen fiwata o waawa heɓude no ɓeydoro no wawira feƴƴirande e yeeso o wawa waɗande en golle hande hiɗen mari mawɓe ma ɗum hiɗen mari moko baɓe ma hiɗen mari woɓɓe hikkaniɓe e yeeso ma ɓe hanɗen hikkinde yeeso ɓeɗo fewdo ɗo on en jogaki ɓuri maɓɓe e nder leydi men ndi Alhaji Mamma Selalen Diallo Alhaji Serif Dalaba Bari Alhaji Hafiziyu jannayɓe ka université e nder Konakiri almamiɓe kadi Alhaji Malaɗo Mamu Sellu Balde Aliou Ba e ɓen Ceerno oɗo mese Ablay Ba Kindiya o suka lontiɗo o suka lontiɗo Usu Falima forestier jo Alpha Bari eɓe wawata kontude sen kontiɗo ha kikiɗe harami kontuɗo ha kikiɗe lanata heɓugol yimɓe kelɗuɓe ɓe no duwa activede ɓe no duwa encouragede ɓe no duwa wakkilinede e sifa o moko ba wonɗo ɗo yewtuɗo ɗo o yeeti jama on wondema kala sikkuɗo wondema force vive on wondema haray on ko contre gouvernement Mamadi Doumbouya ancien jo on par ce que joni Mamadi Doumbouya hande kadi ɓe gouverna la Guinée hiɓe jooɗi noon ka jullere ɓe famintini ɓe laami kono enen e reconnaisaɓe hande kadi force vive reconnaissa gouvernement Mamadi Doumbouya hande kadi koɓe joga ɗon ka Mamadi Doumbouya en joga ɗon koɓe clan bandi woni ko jooɗi e hoore men jatti jullere nden hiɓe haɓɓitiɓe jondata en jullere ko Allah on waɗi kon ko enen fof guinéɓe ɓe woni ko hawti ɗon ko clan jooɗi ɗon joni donc haray sifa ɓeɗo moko baɓe no duwa dankede ko ɓe duwa heɗede ko ɓe duwa heɗitede kadi mi nani woɓɓe no faala puusude o docteur Usu Fofana docteur Usu Fofana meeɗa sansude konngol mum
ko Ousou Fofana ko 100% giɗo Alaji Selale Diallo, ko 100% IFDG jo, ko 100% kadi neɗɗo mo yiɗa yiltu yaltu, o yiɗa hande ɗo janngo ɗo faɗɗi janngo ɗo. si tawno Ousou Fofana no falano wonde ka haraka ka ara ko fewndo hara ko fewndo Lassana Conté, simo falano wonde e nder gouvernement ko on tuma wonayno e nder gouvernement. si Ousou Fofana no falano wonde ka gouvernement Alpha Condé, hay goto Selddale Diallo wawatano mo haɗude fi wata woni ko gouvernement Alpha Condé. Bawuri ko seytinirani Alaji Selddale Diallo premier on ko sabu Ousou Fofana, docteur Ousou Fofana. Ousmane Gawal ko woniri contre Alaji Selddale Diallo ko sabu docteur Ousou Fofana, par ce que Ousmane Gawal no sikkuno si Ousou Fofana pottike kanko arayno wonta ɗon premier vice président. Bawuri no anni fodde ma Ousou Fofana no ka nder gouvernement no ka nder IFDC wayri mo andi Selddale Diallo jaɓata pottinde Ousou Fofana ɓannita adda mo kanko Bawuri. ɗum ɗon ɓayri ko sari on waɗi yo so tawi woni goɗɗo pottike ko hikkiɗo e makko on woni ko arata ɗon ka statut IFDC. Bawuri no andi Selddale Diallo wawata pottinde Ousou Fofana ƴetta mo watta mo ɗon, ko ɗum haɗi o arta ka IFDC. musidɓe tedduɓe no wodi ko yewte ko lannata, kono wayri joni wona yewtere tun faala ɗen, joni ko action woni ko faala ɗen, action woni ko faala ɗen. ka lefol aranol mi daroto ɗo mi weltano Allah on, mi weltano o musidɗo men mo hotogine ɗo Mourad Molanadu, yewtereji labaɗi o yewti ɗin o andini Mamady Doumbouya ko ɓe famintinta ɗon fulɓe no woni contre ɓeɗo maɗum, ɓeɗa no woni contre ɓeɗa, ɗum ko fenande, ko jama lagine o fop woni prêt fi yetagol Mamady Doumbouya. Hande kadi ɓe reconnaissa gouvernement Mamady Doumbouya, ɓe anda Mamady Doumbouya gouvernement ko lanni le 31 décembre 2024. fewno ɗo lagine jogaki gouvernement, ko ɗum woni ko force vive on holli, ko ɗum kadi woni ko tabitata gilandema janggo le 6 janvier 2024 woni yimɓe yalti ka yaasi o, woni yimɓe yalta ka yaasi o. Gilandema janggo ko nyalande fuɗɗetende hollede départ Mamady Doumbouya on ko laatoto, laatoro doy walla laatoro doole, kono ko ma o potto. ko honno noon ko toriɗen noon Allah ko yo wallu en laatoro doy, si laatorali doy laatorto doole si Allahu laamiɗon jaɓi. kono onon jama lagine on gonɗi mon ɗin ko fitteteɗi, onon sukaɓe mi arta ka lefol ɗimmol. Diallo Maro Moutada Jano Fadiama 5 janvier 2025.